bukan kita. Kena WP juga. Welcome to Mobile Legend. Maksudnya dikasih masuk juga apa biasanya WP-in? Karena bukan baca kelas cuma WP-in. Tulisnya WP-in? Iya. Dua minggu dulu di. Iya, Oh atau anu gitu. MCL. apa bang? Ada anu. Main cancel segala. Oh 4 jam. Iya kah? Paling kita lagi. Tena aku malah nake. Remitik jiboy. Itu malah tidak ada masalah. Terus gimana? Tidak mungkin ini turun kalau Sun Legend main. Oh bisa pasal 5 bang saya. Sabi ni mute. Ganti yan. Dua. Okay. Welcome yang sudah masuk. Enggak apa-apa bang, biasa kan nahan gitu kan. Enggak. Kedua kali ini Ya cok. komplit kita ini. Jual apa ya? Mau kayak gitu kan. Pato leilano teplo kan. Coba deh. Itu sih sama bangkas bersama itu ini. Aduh, nggak ada promo saya. Sama itu. Goblok anjing. Tigreal. Mia. Ya, nomor yuk. Sudah sekuat ini, sumpah setia sudah sekuat. Kenapa caranya cuk? Apa yang caranya? Yang mana ini yang kuat? Nggak ada squad Leslie. Jadi Hayabusa. Iya, udah kita. Anjir. Lancelot. Selena.
Ini jari-jari dia. Dia itu. Ya, gimana keluar dari dulu itu. Jangan bangkar kenal gini tuh. Aduh, mandi bit ko. Kenapa? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Bangkar kalau itu udah patah marah-marah kalau masuk aja gitu. Supaya kalau berselembutkan kalau berselembutkan itu in order to fill it again. iya betul, iya betul. Bantu dulu Mian. Beri semangat gitu kan, kasih masukan gitu. Knowing is not enough, we must apply. Iya, kalau keluar dari ini tempat misalnya kita di rumah Empty your cup in order to fill it again. jangan langsung maksudnya harus membeli yang masuk dalam kita syukur itu Everybody has to start somewhere. Initiate retreat! Ada lang sila po. Boxing is not only to hurt somebody, but in order. First blood! An ally has been slain! Initiate retreat! In the world of Kung Fu, speed defines the win. Dito ko no, hindi rin. I don't see anything. Knowing is not enough. We must apply. Gini yang menurut saya itu kalau syukur yang bagus banyak. Wow. Slain the initiate retreat! Empty your cup in order to fill it again. Not knowing oneself, that's the worst. An ally has been slain! An enemy has been slain! Double kill! Request backup! Slain! I could not see anything. Darkness. Aduh. Initiate retreat! Empty your cup in order to fill it again. In the world of Kung Fu, speed Enemy has defines the been win. slain! Ini
Everybody has to start somewhere. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Not killing oneself. That's the word. Slain an enemy. An ally has Empty your cup in order to fill it. Your team destroyed a turret. Monster kill. Apa tuh? Initiate retreat. Sekian air kan? Everybody has to start somewhere. Ayo sama penting. That's the word. Your team destroyed a turret. Ini It's not enough. We must apply. Everybody has to start. Initiate retreat. Slain an enemy. Not a way to hurt someone. Initiate retreat. Enemy has been slain. kali kira boy. Nah itu. Enemy has been slain. Kira apa kira saya? Tina dian. Ally has been slain. Your team destroyed a turret. In the world of Kung Fu, speed finds the winner. Gimana? An ally has slain the turtle. Not knowing oneself. That's the word. Launch attack. Depending who beats me. Legendary. Slain. Boxing is not a way to hurt somebody, but an order. Ada bang, ada. Everybody has to start somewhere. Has Oi. been slain. Lihat tuh. Initiate retreat. Not knowing Launch attack. Killing spree. Hampir lo anjir. Ayo saya. the man who can beat me is not born yet. Anjir. Legendary. Emperor everybody. Ini pada bilang. The man who can beat
Itu Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Kalapin ini militar. Enemy has been slain. Your team destroyed the turret. MU. Kenapa Akbar bersama ku di sini? Mana Akbar? Tuh udah militar. Malas kan? Sundal jawaban malas kan? Victory. Iya kan? Malas kan kalau sore malas istirahat. Kira ke kemarin. Coba demi Allah bilang begitu. Tapi ini gerak sih. Enggak. Istirahat. Ya sebentar kalau pengantin sebentar malam ngantuk kok. Coba saya bikin masuk video masuk segala. Nah kalau masalah benar, kita semua benar. Semua. Iya, ini kan mau kerja kita kan. Anjas. Semakin tidak sendiri. Mana mingguan bah? Anak-anak pada di rumah semua. Gimana nih? Siapa yang mau mabar? Silakan. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadi gimana nih? Tiket apa? Lihat gitu Wan. Kenapa? Baca poin di 500. Nah, sedikit itu. Wan. Ini Wan. Senjata nih. Enggak jadi. Udah saya kasih tuh. Diambil saya. Ya. Kalau mau mabar, tulis saja. Name-nya. Baru kita main duo. Nggak bisa di bawah dia di bawah. Di belakang Bang Kesper. Di tangga. Nah. Hati-hati. Nggak ada tuh. Nggak ada sendiri. Gimana? Nggak ada sendiri. Nggak ada sendiri. Nggak ada sendiri. Baca lagi. Saya ada di benar. Ya ini tambah beli ini pangkalan ini ya. Tambah beli pangkalan sila. Karena nggak kayak gitu. Nah, karena memang bikin konten ji. Bikin konten ji. Ya. Nah, cok. Gimana? Laparin.
mah pamer WR kalau nggak mau jadi tenjir. Kagura. Johnson. Batang. Ini cok musuhnya. Lancelot. Alden. Kaja. Jadi sama tau kayak gitu lagi tau mah karena WR nah. Klasik. 10 menit selesai kan. 10 menit dia salat. Oke, sini ada kan. Saya mau kasih. Sudah pertama mulai. Tahu nak kali-kali solo. Welcome to Mobile Legends. Seconds till enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Arena. Kita bantai orang-orang kafir ini, Cok. Sudah kepot, Cok. Ayo, boy. Empty your cup in order to fill it again. The man who can beat me has not been doing it. Basta na nara, boy. The man who can beat me has not been born yet. Everybody has to start somewhere. Initiate retreat. Not knowing yourself, that's the worst. Launch attack. Enemy You have slain an enemy. Has been slain. Boxing is not a way to hurt somebody, but an order. Coba dari tadi, boy. Everybody has to start somewhere. Not knowing self, that's the worst.
who can beat me is Launch not this attack! world. Okay, okay. Start somewhere. Breathing. An ally has been slain. Not knowing oneself. That's the worst. Sorry bang, sorry bang. Yan, ingat lo por anjir. Jangan kita pada buta, bos. Enemy has been slain. Empty your cup in order to fill it again. Duh, mati konyol dari tadi, boy. Enemy has been slain. Knowing is not enough. We must apply. Empty your in order to fill it again. Request backup. Not knowing oneself. That's the worst. Empty your cup. You have been slain. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Killing spree. Shut down. Our turret is under attack. There's nothing for you. Slain. Enemy has slain the turtle. Shut down. An ally has been slain. Request backup. Our turret has been destroyed. Me. Enemy has been slain. Ya, ilah. Malas. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Defines the winner. Ally has been slain. Thing is not a way to hurt somebody, but an order. Not knowing Our turret has been destroyed. Your team destroyed the turret. Our turret is under attack. in the world of Kung Fu, Ally has been slain. Kaya lo sama sini ke depan tuh. Ini Naldo dari Inter, boy. Turret is under attack. knowing is not enough. We must apply.
has to start somewhere. Ditarik naman tayo. Initiate retreat. Beat. Turret is under attack. Ay, astagfirullah. Been Mati ko destroyed. ng labi boy. Okay, tangla. Inhibitor turret is under attack. Enemy has been slain. Double kill. Everybody has to start somewhere. Mas na bagay mo. Cuman red trill oh. Inim niya. Cuk. Masa nggak bisa dikalahin? You can beat me. Killing spree. Kali boy. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. Let's go. Stay close. Initiate retreat. Everybody has to start somewhere. Emperor Cut. Tower lo. Anjir. Our turret is under attack. Ah. Destroy the turret. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. Ulti aja boy. The turret is under attack. The turret has been destroyed. Our base is under attack. Our turret has been destroyed. Iya boy. Ally has been slain. Slain an enemy. Ayo lor cuk. Everybody has to start somewhere. Initiate retreat. The world of Kung Fu. Commando can beat me. Initiate retreat. Anjir. Tinggal no. You have been slain. No. Boy. Turret has been destroyed. Ally has been slain. Maksa lawan. Emang. Empty your cup. Our base is under attack. Ulti aldas. Commando can beat me has not been good. Kan gue mati lagi dong. Gak ada skill satu kan? Bagus sekali skill satunya cek di minion.
somebody, but in order. Everybody has to start somewhere. Defeat. Iya. Johnson tidak ada yang TV darat, Cuk. Masa? Tidak aja. Siapa yang trio anjir? Kalau di Jeddah Laska itu, Cina tetap di jalan Laska tapi Tokyo begitu. Iya. Tapi tidak aneh berhenti Ji. Tapi itu yang layarnya itu nih. Tidak tahu, tidak pernah dicoba. Kan kau kasih tinggal di apa tuh? Tapi lagu dia belakang ada lagi soal di belakangmu. Anjing udah ada problemnya. Sorry bosku. Nanti tadi cuma Lancelot kebanyakan hebat. Padahal bisa. Kemana bisa? Kedua rat contoh itu. Tigreal. Grangernya cuma pakai retribusi. Santapannya anjing. Kagura. Tunggu buff kamu buff dia buff muncul namanya itu buff. Yang sekali nama jungle atas bawah. Nah, kami pun minum XP. Fusion. Salah kok iya karena dia sudah mengambil bug.
Baru langsung ngurus nge-kill kita tambah levelnya. Iya, baru kamu ambil batu lagi itu. Ada dulu. Aski Ranger, tenang. Apa sih? Barbar gitu. Baru kita sih. Bagus. Anu udah posisinya. Dia kor, kita nggak ada kor tadi itu. Dia nggak Cyclops. Cyclops, apa lagi? Badan. Badang. Itu semua. Empat lagi. Dia kayak nyekil dia cuma nyekil apa nih? Apa titip tidak ya? Ini nggak ada loh yang mau core lagi anjir. Kira nggak ada yang mau core. Ini tuh anu di 2700. Ternyata berapa aja? Model set anjing. Wajah. MM. Enggak itu baru master itu. Allah. Ya kayak ini. Kalau kor gue mau tuh kalau saya lawan kayak gini pakai menemos kop sih kalau deh. Sumpah, dari pertama langsung aja jangan pukul krip, langsung aja hantam Claudia biar mundur 5 kali darahnya Claudia daripada masuk ya. Coba aja kalau nggak percaya. Gue sering lawan Claudia itu. Pasti kalau dia naikin ini dulu kan, skill 1 kan. Iya. Pertama. Anu. Nggak mungkin skill 2 pindah-pindah. Iya nggak mungkin. Supaya cepat anu tuh ngebuff. Terus kau pakai ini lawan Claudia tapi flicker aja. Dia mau flicker. Aero army sendiri kapten. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ngapain gue pakai dia? Allah, belum gue cok. Wah biasa sih boy. Aduh, 5 kali darahnya boy. GG. Makasih Bang Arsal. Cakep. The winner. Ada ke bantuan Sudah mau diam dulu terlibat. Initiate retreat! ninjas. Kalau ini kalau simpan pakai kayak itu. Karena Cornetto jadi pakainya simpan. Kalau masuk jalan sih barang Knowing is not enough. We must apply. Aduh. Cuma si Arsal ini yang Not knowing nonton boy. oneself. That's the worst. Miris sekali ini penontonnya boy. First blood! The enemy has been enemy has been slain! Back up! anjing.
Dia pakai puri, cok. Iri, bilang bos. Knowing is not enough. We must apply. Apa nyo? Itu kami. So, that's the word. Ano itu? Besar. Tenang itu nanti berapa kali kita kalah. Nice. Letak di kanan gitu. Cup. Fill it again. Masuk lah. Udah. Gak ada mana dia, boy. Mem kita salah, anjir. Me has not been. Pakai puri nggak tuh? Speed to find. Apa? Kill. Mundur lah, boy. Empty your cup in order to Load it fill it dulu, boy. again. Things not a way to hurt somebody. Satu kali lagi main ini. Ini playnya, boy. Knowing is not enough. We must. Ini patah-patah, anjir. Mati nih kalau udah bang. Titik. Fill it again. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Ada apa? The man who beat me has not been born yet. Ini aja, ini aja. Request ally has been slain. Knowing is not enough. We must. Dari mana, boy? Ya Enemy Allah. has been slain. Initiate retreat. The man who beat me has not been born yet. Ada yang tiga. Slain an enemy. Ah, The man who beat me has not been born yet. makin bangkit. Not knowing oneself. Enemy has been slain. Dapat jetnya. Sekarang dia ada tim lagi. In the world of kung fu, speed defines the winner. Request backup. Your team destroyed a turret. Di bawah masih sendiri, Cok. Bukan dia tak teman kita. An ally slain a turtle. Anjir, mundur lah. Kecil, kecil. Ally has been slain.
Boleh lah. Kita pintu. Killing spree. Our turret has been destroyed. Ngapain gitu, Roger? Double kill. Rogernya, Cok. Launch attack. Hindarin dulu lah, wall skill 2, Cok. Aduh, ngeri kali ini kita, It's Bu. not a way to hurt somebody, but an order. Beat me. Boxing is not a way to hurt somebody, but an order. Everybody has to start Mesin lawannya, somewhere. anjir. Ini sudah dah. Udah di. Nggak ada yang mau push, anjir. Down. Jangan cuma. Destroy the turret. Ayo. Empty your Iya. fill it again. Ayo, masuk. Ayo lo masuk, anjir. Kenapa tuh? Woi, belum mati lo tanknya, anjir. Slain. Enemy has been slain. Si Rogernya. Dia nggak peduli kan, saudara. Our turret has been destroyed. Request backup. Everybody has to start somewhere. Boxing is not a way to hurt somebody, but an order. Jadiin dong babnya. Ya, selamat ini. Has been slain. Knowing it's not enough. Belum ada. Ayo lo. So, Lord. Inilah. Spree. Tekannya, boy. Ayo, Has been slain. Double kill. lo dicek. Shut down. Waduh. Iya. Pakai flicker, Bor. Ngapain flicker? boxing is not a way to hurt somebody. Team destroyed a Iya, kembali lagi. turret. Team destroyed a turret. Hancur dia, Bor. Your team destroyed a turret. Tingnan ulit. Team destroyed a turret. Team destroyed a turret. Anjir. The final winner. Your team destroyed the turret. Kena lah.
slain. menangkis. Ini kalau udah menangki, dia sekarang saya ke skill 3 lah. Ikut skill Ya, 2, betul. skill 3. Kecil rata. Udah mungkin ada mincer. Victory! Jadi anu nakumbuha na tiga dan sa yang anu apa yun? Oh, lagi. Ano na di bahaya, hindi na di. Di sini. Cuma memang itu. Cuma putih. Isra mau mitik juga cok. So lega pengen ya atau Nah, aja. anu ini dua begitu. Tuh, jadi Hah? dia. Nanti baper ki. Mau meeting ngatur jadi tayang, meh. Selesai mau tanya kalau selesai mau. Ada juga yang kah? Nih dia juga ya masa banyak. Kalau masa mau dia itu kan bilang gitu. 7 kali berapa 6 kali, 6 kali, 5 kali cerita. Coba tapi masih terus sudah 1 kali boya. Masih 100 besar lagi tidak masuk. Tim andalan kami poin. Nah, Iwal. Tinggal si Yusuf. Iya, ini sudah mau mendengar. Ya tadi kan. Wah, nggak mau kok gini aku. Masa orang sekarang ketiga orang ini. Bentar, tunggu di meja. Padahal dia 6 kesempatan ini. 6 kali kesempatan. Saya mati gitu, bisa kita lagi mendaftar. Sampai 6 kali. Sampai 6 kali kan? Sampai 6 kali kan? 6 kali, 5 kali. Kaya belum apa? Kenapa kita Nuk kan naik kita. Tiga kan mau dia masuk terlambat di pulki sama orang Ji. Itu lagi satu orang terus tidak ada lebih lain. Begini masuk betul. 6 player main. Masuk tidak 4 lain main tapi aku baca dalam masuk bisa begini kutanya kita bilang nyenda mati epos lagi nyenda di ngerti kok sampai bisa boya tuh Grup napa aja apa tuh? iya Saya nangirang pun tipe natur namin. ngasih netolin na ganu semua ganu bukan cuma ini tidak dari tadi sumpah ini jadi sumpah nganu keras kepala Malas tuh pakai benda itu. Mau ke pagi? capek ya apa lepas batu dia tuh esnya kayak Oke, mau nih kan. Oh, ceminya mengis mi. Hylos. Saya aku suka-suka saya bisa lawan Biro. Nama tinggi memang juga punya ini Biro kan menentukan cara nama Iya. Karena raja tekten. kami harus Saya pun lihat game. Ah itu masih nasi pitar-pitar kayak orang. kita pasif tuh. Esmeralda. Udah 1 jam ini nggak terasa cok. Cuma sekarang kalau mau mulai gini, udah terasa waktu tua. Jam di sini. Iya, Mana? 1 jam ini. Kalau bikin orang konten waktu dia pagi datang main. Bukan jam 9. Parah itu. Terus karena Iya, tapi Silvana. memang ya. Wadaw. Kalau memang ini pakai retrain sekali cok. Ayo busa dapat kita makan. Iya, nah sekali. Mana kecuan wan. Teleng naik non. Carry.
Cuman bahaya tuh. Satu kayu ulti satu kali rata. Knock satu ah. Kau tak bicara nu. Tahu. Pelawan Silvana saya. Enggak itu. Si. Bawa dia ko. Kuliah juga. Sini. Lagi ranger. Retri. Sekarang di Rancho pada ngir semua mainnya anjir. Masa cok. Berani kali ambil tindakan. Yo kita aja. Nah gitu. Nah, dia nu. 2 kali kan menang, 1 kali kalah di. Siapa ini cok? Alhamdulillah di tengah goblok semua. Bukan Alhamdulillah goblok mainnya. Dan saya lepas terus. Cancelo lawan Granger Welcome to Mobile Legends. di atas. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Initiate retreat. Blood. The darkness gathers. Manners. Initiate Jadi retreat. kalau di sini tadi anjing yang gue lah itu pepe lah saya itu. Launch attack. Initiate retreat. To the ones who live on the edge, every day. Enemy has Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Every new year celebrating this country. Enemy has been slain. Manners. There's no Am I a demon? One day, the flowers will bloom again. Attack! New day is worth celebrating. Initiate retreat. There's no place for manners. Initiate retreat. Nothing of honesty. Attack has been slain. Am I a demon hunter or a justice yard? Neither. Ones who live on the edge. Every dawn is an urgent.
Man, there's no place for the man. Mati kami.